Muthenya wa aramithi munini wa President Kithure Kindiki na mbuto ya atongoria thirikari-ini na uteti merekeirie mihang'o kaunti-ini ya Taita Taveta gutwarithia tabarĩra ya thirikari ya kunyitirĩra ikundi. Akirongoreria maundu maria makoretwo magithie na mbere bũrũri-inĩ, Kindiki ni ahinyĩrĩirie ati thirikari no nginya ĩige ugitĩri. Usalama wa kitaifa ni muhimu kuliko mambo yote. Kama hakuna usalama, hiyo mambo yote haina maana. Kweli si kweli? Kwa hivyo sisi tuko tayari kulinda usalama wa taifa kwa njia zozote vile. Hata kama umaarufu wetu utapungua kwa kulinda usalama wa taifa na kuhifadhi udhabiti wa nchi, tuko tayari. Mutongoria wa Aige Kimani Ichung'wa agikumithia njũragano iria cionekete bũrũri-inĩ, augĩte no nginya ageri ngero ici makinyĩrwo nĩ guoko kũraihu kwa watho. Kenya haina policy ya kuua watu. Na hata polisi wenye wameua watu mumeshuhudia wakikamatwa na kupelekwa kotini, because that is what happens in any civilized nation. If you commit a crime, it does not matter whether you are a civilian, a police officer or a politician. If you commit a crime, you are a criminal like any other criminal. Igongona-inĩ rĩrĩ atongoria makihinyĩrĩria mũingĩ bata wa kũiga thayũ na ũrũmwe bũrũri-inĩ. Nikirudi kwetu kule nitasema ya kwamba mumenituma kwamba nyinyi mnataka Kenya moja. Na Mkenya yeyote ana haki ya kuishi pahali popote. Kwa hivyo sisi tusiwagawanyishe kule mtu ametoka, kama umetoka juu ama chini, ama umetoka kwa milima, ama umetoka kule kwa Nielek. Kenya ni moja. Wale ndugu zetu ambao mnataka uongozi, tafuteni kwa amani, tafuteni kwa heshima, tafuteni mkijua muamuzi ni mwananchi. Sisi tukae kwa amani, tukae kwa umoja, tujenge taifa letu la Kenya, hatuna nchi nyingine. Mihang'o ino ya gutuga ikundi yambĩrĩirio gĩcigo-inĩ gĩa Taveta itanacoka kwerekerio gĩcigo-inĩ kĩa Mwatate o gũkũ kaunti-inĩ ya Taita Taveta. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Shikana na mheshimiwa